Gede 276 O Yesus di Parmonangi. O Yesus di Parmonangi, namana luhur sasudi, nata mangago hami, nang hotok to di tanoon, parsigatungan nami, dongani hami sasude, asa tumonang hami be, di paraloan nami, ay nagale dosa sude, say pargogoy mahami, pamonang mion sude, nang akadongan nami pi, tambay mana porsea, asiroham dihuria, pada mana saja atong say tata mabangto, sa leleng di portibio, say lehon hatok tonga, tarulibe masa sude, ditupal hangoluan. Oke, Ma Ede nomor 276.